Omukoro gwo kutongoza empaka za Mbarara City Eid Cup gwakorwa District Kadhi wa Mbarara Sheikh Abdallah Mukwaya kandi ogwo yabashagatirwa abandi bebembezi b'enyikiriza y'obusiramu aha ndengo zitari zimwe na zimwe okurwa muri Mbarara. Mukwaya ari kugamba habwachi bashazireho kwegita haminyeto okutebekanisa empaka ezitwire nizibaho kwiharuka mu 1998 yagira ngo emizano n'ekikozeso ky'omugasho kubasa kurundanira hamwe eminyeto obutetabamu bikorwa bibi na munonga baba bari mu bwire bw'ekisibo kurataho no mpira ninga netball nacho nchongera amani go musibi abasibire no muntu we natari musiramu kugira ngo abagumenda magara marungi omubiri murungi nguretera ebitekateko birungi nibireta entunguka ombantu. Empakeze nezo kuhayanarwa omizanero mu mpira gw'ebijere ahabwa abashija n'abakazi hamwe n'umuzano gwo kubaka kandi abatebekanisa bahamya ko tiimu 15 z'abashija kunuzo zayihandikise erereza abakazi zo zikiriyo nizihandikisa aha mukorono gwo gumwe habaho kwato bururu bwa za tiimu z'abashija kuzara kwata no mu mpakezi ezero kutandika hasande aha Chenya mityobora umuzano gwo kwiguraho nugwije kubagurya hagati ya timu ya Kabaya FC erukuritana na timu ya Mbarara City Club. Mbarara City Club, Central Market, God Shepherd, Group A. Eid Cup ezitwesire amatimu gona. Turonda muki, nturondamu obwegisi, nturondamu okurebeka ngo twa unitinga abantu na munonga abasigazi the youth kurebeka ngo bija bayegita. Mwaka guno ex international yetegesenga twagala kikopo tuzize tuwetabamu nga tubivira mu semi final mukota naye guno omwaka twagala tulomu kuba abagendo okuwangula kino kikopo okusinzira kwe twegetegesemu. Timu ya TK Motors nabo bahererukire kusinga empakezi kandi omusinguzi w'empaka z'omwaka ogwo naije kuhangura ekikoponente ahabwa empaka z'abashija kandi omubakazi naije kuhangura embuzi. Ndoram Edwin ahabwa TV West Agacencwire.